Nxa lisanda kusikhuluma igama lami nguChris Gande. Nanzi inhloko zendaba zethu namhla. Rwanda. Umongameli Paul Kagame uvotile kukhetho akhangelelwe ukunqoba. Kenya. Inkulungwane zabantu seziqale ukubaleka emadolobheni zisiya emaphandleni zisesaba udlakela phambilini kokhetho. Ethiopia. Uhulumende usesuse umgoqo we-state of emergency owafakwa kulandela udlakela. Mauritania. Amapolisa labaphikisayo badibene esigodlweni seNouakchott phambilini kokhetho lwe-referendum. USA. Impondo zendlovu zichisiwe egcekeni le-New York Central Park njengendlela yokulwisana labazithengisayo. Kwanele okwanamhlanje, asidibane njalo kusasa.